Alpha Mizo Production YouTube channel and tu le ngai thatu te chibai vekule January ni som pathum sang ni som ni paruk kania US President Donald Trump chuan Iran laka hrekna kalpui atum le na konga Iran sumdon pui te laka chia za som ni le pangalak atum le ta hei hian khovel sumdon na angong na sa le don ni en nan soyani tin tunruma hian Donald Trump le Alpha te achung te hausakna punna sat ziate kan soidona hetiang soi hi mizo zinga hian anuam lo khop maya achan chu Donald Trump hi kan ngai sanga angai san athil ti tam takhi fak na tur atam chuti ruale ro chuan mi fam kim perfect ani bik lova kong tam taka anram mi pui te ngai point du lo tu an tam to chuti laya achan chin enge modeu kan ta lana wanga Trump do dal tuini hanin ti bong chin te po hi aum fo thina kanin thathiam chuti rual chuan news le thudik hi chu thudik ani anga pon chho mai hi kan ti turani awangin tun tuma po hian Trump che dan mak tak an ram mi pui te le mi thiam te poina mak an ti khopa an hausakna punna sat dan te po kan ngai thla ho don ani tin Donald Trump an don achak Nobel Peace Prize chungchanga tun lai hian khovel ti lua hat khop thil thleng a oma hemi chungchang te po hi kan ngai thla howanga abul tan nan chia thar alak le tur chungchang hi ngai thang US President Donald Trump chuan Iran laka amalak na masa angai Iran nen sumdon na kalpui rengram te chunga za som ni panga chia tarif thar abituk thuwa puanga hei hian khovel sumdon na angong le don ani US President Donald Trump chuan January ni som pani sang ni som ni parukhan truth social kaltangin thuthar achua Iran nena sumdon na lanei ramapiang chuan US nena an sumdon na za som ni panga chia an choi to don ani India hi US in chia alak na sat berpol ani ta Russia atanga khru toi lala ka wanga za somnga chia a choi to sa baka za som ni le panga dang a choi bel le phei chuan India in abungrwa US a thon lua chia alak za chu za som sari panga akai chho thei don ani China UAE Turkey le ramdang Iran nena sumdong te po he chia thar hian a ngong vek dona China phei chuan hei hi unilateral mani thuwa thutluk na siamani ti in adem ngalani Iran rama sarkar du lova norna protest thleng mek laka Iran sarkar achet nata wangin US yan Iran norna kong khatatan he chia hi amani India laka chia za somnga alak sanen chia za som sari panga India tan chuan akai chho thei don ta China za somthum Canada Iraq za somthum panga Japan le South Korea za som panga te ni dona he thutluk na hian khovel supply chain ati thuan opanga thilman ati sang thei le don ti analyst te chuan an soyani India chuan he thil hi pressure tactic norna man ruwa ani ti ahria chu wangin voile khata chan let ain in biak na manga chin fel athang zoka India le US thunei tu te chu voin January ni som pathum sang ni som hi parukhian he trade deal chungchang soi ho tur hian thut khom an lo tum sa to hrimani US ambassador designate Sergio Gorchuan India chu US tana essential partner chian poimo berpol ani thuwa soya India chuan he in chian that na hi mang tangkaya chia tarif lak tlem relief adil mekani India hiana ma puin Russia atanga oil alaka wangin za somnga chia alo choi to India chuan aram mi pui maktaduai khatle point li te tana oil tlom le rin tlak nei chu angai poimo masak ber top priority ani thuwa soinon le Iran nen po an sum don na rice ti le pharmaceutical chu tha mi alawa kalpui atumani India hian Irana hian Chabahar port longchol na asiama hei hi Central Asia nena sum don na atan apoimo hle US chia thar hian he port na hi angong vaklo tura India chuan angaya ama poin US yan he port bi ka hi chuan waiver
xem na lak kian na alo pe to thina ni sum don na dang zon India chuan US chau ring lova ramdang UK Oman le New Zealand ne na sum don na thu thung free trade agreement siam atum na sa zual sawa hei hi US in chia ati san thut po a ngong lo na na in ven na ni India chuan US chia thar hi dema ma se adolet zonga chia bituk ve ngal mai ain in biak na diplomatic talk manga chin fel atum ram ani khovela la thleng ngai zen lo khovelin mak ati mai a thleng vele thlat maya chu sang ni som ni panga kuma Nobel Peace Prize dong tu Maria Corina Machado-i'n alo mandon a choi moina don US President Donald Trump nena hlan atum chung chang hi ania Venezuela opposition ruai tu Maria Corina Machado chuan sang ni som ni panga Nobel Peace Prize adon kha Donald Trump hlan chon share atum thu hi khovelin an khelle ta luai maya Maria Corina Machado hian Nobel Peace Prize adon rual khan he choi moina hi Donald Trump le Venezuela mipui te tan a hlan dedicate kala a chan ber chu Trumpan Venezuela aro rel na diklo dictatorship thiat tura amalak na le tharum tholova in thak na thlamuan thak peaceful transition aum theina na atran puina wangin lom thu soinan share adu thu asoyani hemi chung chang Nobel Committee lamin engtin ngen soi Machado hian Trump nena ka hlan share che tima se Nobel Committee Norway lam chuan thu chua siamin an nol ngalani a theilo Nobel Peace Prize hi pek to nuwa midang nena hlan chon transfer emo share emo thiale revoke emo athiang lo atop na ani Nobel Foundation dan statute nuaya choi moina dong tur an puan to chuan chu atop na ania thak dang lam thei ani lo poisa chau choi moina don ruala loman poisa prize money aken telero chu adu du nena ape thei thunga hei hi chu azalen na ania committee lamin engma thuan nei to lo Trump ngai dan Donald Trump chuan he choi moina hi dona chak le ti azep lova Machado in nena tanga lo don chu atan choi moina lian takani thua soya ma se January ni sompani sang ni som ni paruk thleng khan thu nei to lam chuan a ming thak a theilo ti hi an din na alani reng thu an soya an ngai dan le an din na chu tunge dong tu dik tak Maria Corina Machado sang ni som ni panga a khan Nobel Peace Prize adong ti hi ani Trumpan adong VM dan pa ngai official rule ang chuan adong lo Machado-i'n aril ru in ahlan dedicate chawani ti hi ni tungkara hian Washington anin mudona Nobel Prize chungchang le Venezuela malam hun hi an soi dun dona ni Maria Corina Machado hi tunge Iron Lady anti Maria Corina Machado hi Venezuela a opposition ep tu huai tu thiam le huai sen berania Venezuela Iron Lady ti hialin an soi to ani thiam na lama industrial engineer le finance lam thiam master degree nei ania politics a hian kumsang ni pahni vela tang khana in mangtana ni an chung ko background chung ko hausa le changkang takatanga sei lian ania ma se aram ni puite tan anuna hlana Maduro a sarkar khan voi tam takman tum ma se Venezuela chu asan lovin abi rukwal charani Machado hian October sang ni som ni panga khan Nobel Peace Prize hi donga adon chan ber chu sarkar nun rong dictatorship laka tharum tholava abe let wang democracy nung reng tura abe na wang le Venezuela mi puite in lung rual na unity asiam wangani Machado hi Iron Lady anti chan tak chu ako Chavez Maduro ama chia president laka khan waisen takin voitam tak allowing to hetiang khopa aming that chan le Iron Lady anti na chan hi heng thil pathoma wang hian ani ber
Chavez ma angai dana soi chu kum sang ni som pani khan National Assembly President hago Chavez an ahun mandan report annual message pe chuta chuan Machado ichu ding chuakin Chavez chu mai chana nge sarkarin mimal thil alak sakhi ruk chu ani ati mi amayani Chavez chu thinrim hle kan pani inkara thutia memo soidu inei chuan i levela i masaturani i levela chuan ka thave theilo ti ina chang ringotani he thil thleng hian Venezuela mipui tan be seina thar asiama Chavez lau mia lo meichia omani ti an riat pha ta ani primary in thanle mipui lungrual na kumsang ni som ni pathum October tha khan opposition party zong ten huai tu pakhat thlang tura in than primary election an nei khan Machado i hian za asom kwa pani vota muwa sarkarin politics ain mang theilo disqualify ani ti in rek ma se anung tol lu mi alawa ama an than thei tak lo nuwa po Edmundo Gonzalez athop tlata rampuma karin nazin kwala mipui ten an lo lom leni Iron Lady ni na tak anti chu Machado i huaisen na hi ni in ra be na ado achung te thlengin sarkarin anwawa athil nei an lak saka ma se atlom du chuang lo rama chua san du lo soito angin Maduro a sarkar khan rampona no chua exile an tum fawa ma se heram hi ka chua san warang tin arilru atipau khau ve tlata abiru kwala atopa ne na achan pha ta ni tuna hian Venezuela hi transitional government sarkar in thak lai hnuaya aumeka hyper inflation mana chuan an poisa Bolivar kha atlom ema thil leidon pon a deu tok angai thina tuna hian poisa thar siam le US dollar ne na thunzom na an thok tan me kani migration mi makta duai tam tak million sari chuang ramdanga antlan chia chung mi te chu ram chunga hole turin an som me kani Maria Corina Machado i hian Nobel Peace Prize adon rual khan he choi moina hi freedom for all political prisoner politics wanga lungin tang zong te tan atitel hialani kha Machado le Trump in thurual na le anin mu thiam lo na Machado i hian Trump maximum pressure policy rek na tak kha thlope mema Trumpan January sang ni som ni paruka US Special Forces tira Nicolas Maduro avaman capture kha Machado i chuan Venezuela ta na zelen na kongka ti in angaya chuwang chuan a Nobel Peace Prize po Trumpa share adu hialani anin mu thiam lo na report then khat chuan Trumpa hian Machado i hi huai tu chak tok lo not strong enough anga amu thua soi fawa Trumpa chuan Machado in Nobel Prize dong tura anti chuma alo pom mai except mai kha alung oilo leni in soyania Nobel Committee hi Trumpan angai theilo le bokani Machado le Trump hi voin hian anin mudona Venezuela malam hunatan huai tu tharan thlang donem ti hi khovel riat chak ber ani Venezuela chung kore theite din mun ram huai tu te anin biak mek lai hian mipui te ero re theina vor topa an la meka eile bar chung changa chung ko tam tak chuan ni khata voi khat chau cho an ei theya sarkar sem CLAP box chau ring chung ko makta duai tam tak an la omani mi makta duai sari chuang rampona an ral tana tuna hian operation return banga chung mi te ko lu le na chu akal meka ma se Venezuela hian sum le pa ya tlak chama wangin ala har sa le Maduro man ani nu khan sarkar tharle sarkar hlui thlop tu te inkara buaina ala chuak zeu renga re theizok te tan chuan pon chua po ala hlom leni US President Donald Trump chuan
Machado-i'n Nobel Prize hlan atum na kha choi moi na honor angin na soya ba se politics sa ero online lungrual vek theilawani Venezuela oil hi Trumpan America thil chau leinan man atuma hei hian Venezuela mipui te a chan chuak angem ti hi ala riat lo chung kore theite tan chuan dictator Maduro a om to lo wanga an hlim na ain tun hnaya in ka na le ei tur tlak cham na hi an tan phurit anime kani Machado ile Trumpa in kar hi amak angreng le a Trumpan January ni thum sang ni som ni paruka Nicolas Maduro aman nu khan thil tam tak ain thaka Nobel Prize chungchanga po Trump hian adong tu Machado hi ka hrengai lo ti in na soi hialani kha ma se Machado-i'n Trumpa hnena ka share du che ati kha Nobel Committee chuan a theilo kan thak danglam lawang ti in nol to ma se Trumpa chuan he choi moi na hi a hlu hle ti in lo pom ala hre lo hle thungani Machado-i chungchanga Trumpa ngai dan maktak main Trumpa hian Machado-i hi sarkar hruai tu president ata na thlop lo tat maya Trumpa chuan mei chefel takani ma se ram hruai tur chuan mipui te za respect le thlop na anei tok lo ti in asoi hialani Trumpa hian Machado-i ain Maduro a hun laya a vice president hlui Delcy Rodriguez chu interim president hun local turata na ram hruai lai lok tuatan apom jok tlata hei hi opposition lam bara khai tu ani bokani Trumpa hian Venezuela hi khovel oil reserve nga ber ani na man rangkaya tum hle a Venezuela oil hi US sarkarin hun tiam omlovin athunun tur thuwa soyani tuna hian Venezuela mipui za somko chuang hi retheina poverty line nuaya anla oma maktaduai sari le point kwa velin eile bar tanpuina anlama mo rengani naupang maktaduai nga velin nitin real tram antuara maktaduai thumle point kwa vel chu school lankal thailo bokani Trumpan Venezuela hi sarkar tharin ayan kolanga ma kan sonang tima se oil atanga poisa lo lut tur hi mimal chung kore thei nen thleng tur chuan kumtam tak alangai dona heng mire thei ta tan hi chuan kol ala eng har deuh turanga yani Machado-i hian Trump kha abei sei berania Nobel Prize hial lanatuma ma se Trump politics a chuan Machado-i chu side track nol ania Trumpan ama Trumpa thlop jok tur le oil chungchanga ama thu zom thei tur hruai tu athang jok ani Trumpa hian Machado-i mi zia le ari rupau khau zia te a hria a adu duwa ati thei abei sei lo wangin athang du lo nia an ngai berani Trumpa le Machado-i hi soito angin voin hian Washington a anin mudona he anin mu na hian Venezuela malam hun a hril thui hle tura angai ani US President Donald Trump le afa te hausakna hi a President Trump ni na sang ni som ni panga le sang ni som ni paruk chung hian amakamakin na pung na sa Trump hausakna hi kum sang ni som ni pali le sang ni som ni panga inkar khan alet donin asang chowa fop le Bloomberg report dan chuan kum sang ni som ni pali khan a hausakna chu US dollar billion thum le point ko velani lain September sang ni som ni panga vel khachuan US dollar billion sari le point thum zet akai chhotoni a hausakna ron ti sang tu ber chu cryptocurrency digital sumlamani ama le afa paten andin wal liberty financial le ama mingchoya meme coin dollar Trump an siam te khan lutna na satak kanayani Truth Social a social media platform Truth Social nei tu company TMTG lutna po hi asan deuh renga wangin a hausakna abel chabok Trump fa te po hian an pa president ani nu hian sum le pai an la lut na sa le Baron Trump kum som le pakwa upa afa panau pang ber hausakna hi
US dollar million za somnga zet atling to ti talan ania ani hi an chung ko crypto business a ain nam noi thuk le a crypto mastermind ti hialin apa poina ko china ni Don Junior le Eric an ni po hian an chung ko sum don na anen kola an hausakna hi US dollar million zanga le US dollar million za sari somnga in karvel ve ni tura chutani an chung kwa hian president ani nu hian crypto atang ringotin US dollar billion khatle point riat chuang an lak lu to thu tar lang anom bok a hausakna pung na salutuk hian in hnialna asiama mithiam tam tak chuan president ani na chu mani masial na le sum don na atan amang conflict of interest ti in an social na sahleni ba se Trumpa sarkar ro chuan hen te hi an mani thiam na le lo thin na anga soin an thawang an hau thungani sarkar malak na policy strategic bitcoin reserve President Trump chuan US Treasury a Bitcoin Reserve Bitcoin call khom na asiama hei hi khovela US dollar ti chaknan le technology lama ma hruai tu ni nan atiani executive order thar January sang hi som hi panga khan digital asset thlopna dan executive order tharazia ka sarkar chuan crypto sum don na rang te amma anga khrek to lovin zalen zoka sumdon na kalpuya phalta ni sarkar lai puin ama pual bik liao digital sum central bank digital currency asiam chu adu lo le a mipui te mimal zalen na privacy ati chethei antiani January sang ni som ni parukhian a company hian National Trust Bank charter phalna deal me ka hei hi an muani chuan an ma ni nge in crypto le dollar in thleng na conversion le ayan kol na custody na an thok thei to don ani mithiam tam tak chuan president ani na hi an chung ko sum don na atana rem changa amang na salutuk tin an soi sela sarkar dan siam tu regulator rang te hi afapa te sum don na thop zonga thutuk na siam tura nor influence an ni an hlau hle ni Trumpa hi crypto thlop tu berania a sarkar noya crypto man po asan pha hle a chuti rualin a chung kwa po he sum don na tang hian an hausak pha hle bokani Trumpa hian cryptocurrency kai noi wanga lungin tang then khat chu thiam lo an chan tir na tangin angai dam to a an soi sel berle alar pui ber chu Rose Albright Silk Road din tu ania Rose Albright hi online marketplace lar tak Silk Road din tu niin he hmuna hian bitcoin mangin damdoi man khaple thil dik lo dangte alo hral thina ni kumsang ni le som panga khan thiam lo chantir ania dam chung lungin tang turati life sentence ani a chua le theina kong aum to lo hrimhrima parola chua po an phal lo bokani Trumpa chuan a campaign lai khan thlantlin ani chuan ngai dam ani tur thua lo tiam to a kumsang ni som hi panga January thla khan Trumpa hian Rose Albright hi full pardon a peta a kumsom pakhat zet lungin atan nuwa achuak ta ni Trumpa chuan Rose hrem na kha ana salutuk atia libertarian le crypto community te chuan Rose hi an thlop flek thina ni changpen zaw Binance tin tu khovela crypto exchange lian ber Binance din tu ania money laundering ven na konga thiam lo chantir ania wangin Biden administration hun lai khan thali chung lungin alo tang to a kumsang ni som ni panga October thla khan Trumpa hian changpen zaw po hi angai dam le ani White House lam chuan Biden administration in crypto industry an do wanga changpen zaw hi khrem ni nan soyani BitMEX co-founder Trumpa hian BitMEX crypto exchange din tu Benjamin Dilo Arthur Hayes Gregory Duerre Samuel Reed te po angai dam tel bok Trumpa hian Biden a hun laya crypto kai noya hrem na tok tam tak chu crypto industry thlop na lantir na angai damani amai ro chu some Bankman Fried
FTX din tu ero chu ngai dam ani lo tur thu Trumpa hian a soi chiang le thung tuna hian sumdon na thiang him lo tia sarkar ma sain akhapa he thila in nam noi te po thiam lo a chan tir hial na chu Trumpa hian ama mai ni lo a chung te zong zong nen po an hausakna man ro tangkai taka aron mang ve thung ani US in Venezuela Bitcoin an it ti thu riat puya pa kolasi pinazia khingai thak chun zom teang US President Donald Trump chuan walau takin Venezuela ram tuyal thei adu thua soya heti lai hian Trump hian Venezuela tuyal thei ba ka hian Venezuela ram Bitcoin US dollar tluk le ding on tel fe hu chu adu ni in soi ani le ta hetiang thua than le ta ka hian Venezuela hian Bitcoin engzat nge anei US President Mevin ait tham aneem ti chu zona ania CNBC le Fortune in a report dan chuan Venezuela hian Bitcoin dollar tluk le ding on somruk hu zet anei mek ni nan soya hei hi India poisa chuan cheng vebel chenwai nga zet tani CNBC le Fortune te hian Venezuela Bitcoin nei za thi project Brazil le well hunting te report atanga anlak chona nia finfia na tak tak aum lova mipui mu thei chin blockchain data finfia theya chuan hetiang hi aum lawani crypto lender lar Mauricio di Bartolomeo chuan Fortune nena Venezuela ram corruption luarna ramin Bitcoin tam tak anlo check call anga soi hi rin hlel omati thua soya riat chian thei china Venezuela hian Bitcoin zani somli vela neya Bitcoin pakhat hi India poisa in cheng nuai somriat pathum man vela ni mek Bitcoin zani somli vel chu India poisa in cheng vai bel cheza somriat vel US dollar makta duai somni pahni hu vela ni heti lai hian finfia lei theilo crypto platform then khat AMB crypto le coinpedia te chuan Venezuela hian Bitcoin nuai ruk chuang an nei mek ni nan soya heti ni chuan dollar tluk le ding on somruk aya tam man zet ania Bitcoin siam tu Satoshi Nakamoto Bitcoin makta duai khat chuang ne soite BlackRock ho Ishari Bitcoin Trust tele Micro Strategy te tilowa chuan Venezuela hi Bitcoin nga perzingami ani tinani report then khata chuan kumsang hi sompariata US in tuyal thei thon chuak theilowa a ka tangkhan Venezuela hian Bitcoin lama ma anlana sa ni in talana nia chu wangin Venezuela in Bitcoin anga viau anga soipo hi thildik thei ani ve thawa US hian Bitcoin nuai thumvel chop ane wangin Venezuela Bitcoin nuai ruk chuang hi a it ani point aom lo khan lo bokani US President Trump hi crypto sumdon na lam hretak Bitcoin phei chu digital gold tia soi hial tu ania wangin Venezuela Bitcoin nena soi som hi thil in me tak ani boko me